Yesu phakama Nkosi ikhulu sakhona besasiyawa ngegama lika Jesu phakama mangcwele phakama Nkulunkulu wethu bonke abathunjiwe bonke abatshontshiwe bese bayakhululwa emanzini emigodini bese bayakhululwa emkhathini ezihlahleni bese bayakhululwa emathuneni egameni lika Jesu baba egameni lika Jesu phakama Nkosi ubonakale kubuyise konke okuthunjiwe baba egameni lika Jesu wena uvinjwa wena uvalwa wena uhlulekiswa Nkulunkulu wethu ongcwele phakama wonke ama-agent kaSathane babona amandla khothame ngegama lika Jesu phakama moyikhola usibonakalise umlilo wakho udle konke umlilo wakho ushisa konke umlilo wakho ehlulekisa konke ngegama lika Jesu babona amandla wena Nkosi ungumbuye ukhona phakathi naphakathi uyikhona Nkosi yesabeka uyisulu wena sikhohlo samaZulu wena masunduza wena Nkosi yamoyikhola okungamipulutho kuwe ukwazi ukusunduza konke siyabonga moyikhwele wena kwazi ukungena ejuleni kwemiqabano yabantu baba egameni lika Jesu phakama Nkulunkulu wethu ngegama lika Jesu lona legama osinikeze lona linamandla liyamangalisa egameni lika Jesu egameni lika Jesu ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu. Father, we thank you siyabonga siyakuthumisa ukahle Nkosi wethembekile ungumlilo odlayo uyaphinda wena in the name of Jesus. Father, we thank you siyabonga wena umnene uthembekile siyabona uthakashaya amathake uthando lwakho lumiphakade musa wakho umiphakade kasimulo yakho imiphakade baba siyabonga Nkosi egameni lika Jesu. Indeed, my Father, you are our salvation. You are our rock, my Father, egameni lika Jesu. Babona manje siyabonga isiphepelo sethu ngegama lika Jesu. Akekho Nkosi onjekawe akekho baba ofana nawe ngegama lika Jesu. Babona manje siyakuthumisa ngegama lika Jesu. Bayethe ngegama lika Jesu. Lord, we thank you. Bayethe isikhohlo samaZulu bayethe Nkulunkulu ophilayo bayethe Nkulunkulu ongumlilo bayethe wena dokotela omkhulu baba egameni lika Jesu. Siyabonga bayiphelele siyabonga babona amandla siyabonga ngegama lika Jesu. Wena uyabusa ukhwele akekho njengalo. We thank you, Jesus. Lord, we bless you. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Akukhensa khona cha wena akubonga shweba kubana yina akutshonisa ebitweni lamathimba kaYesu wena la ifula kamatihlo la ikhombisa kayifama ikhoma ibona inwayina wakwenzima awutolobeleki shwebo shayina hapi winwanga kuba kona manda bari bakutolobela kambe wena shweba awutolobeleki ushwebo namuhla ushwebo ilakubahebeke wakwenzima unzilo lochaka unzilo lokakona la unzilo wamathipha unzilo shwebo shayina unzilo wena unzilo wena unzilo wena unzilo wena unzilo wena unzilo wena unzilo wakwenzima unzilo wakwenzima unzilo wakwenzima unzilo wakwenzima unzilo lochaka. In the name of Jesus, you are the consuming fire. In the name of Jesus, Father, we thank you. Siyabonga mlilo chaka, siyabonga mlilo qothulayo egameni lika Jesu. Lord, we thank you, we bless you. Siphakame isithumo kuwena
Baba wethu namandla, kuwe Nkosi akungeni lutho, kuwe Nkosi Baba namandla kusebenzi lutho egameni likaJesu. Baba wethu ongcwele, phakama Nkosi uthome konke, phakama kusha konke okungafanele embusweni wakho egameni likaJesu. Father, we thank you. Phakama abantwana bakho bakhululeke, ngoba wena Nkosi wena wedwa osele kuzokhulula abantu. Mayithwele phakama Nkosi, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Baba wethu ongcwele, bonakala isikolo samaZulu egameni likaJesu. Father, we thank you. Thank you, Jesus. Ngegama lakho Koche Yesu kaphansi ngegama lakho Jesu.
Ngibingelele bazalwane bonke emandleni egameni likaJesu. Amen. Amen. Uhamba phambili. Hallelujah. Sibonga uNkulunkulu balolu suku lanamhlanje asibusise ngalo. Usuku lolwenzo uNkulunkulu uthi sibe khona. Abafundile but this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad before Him. Hallelujah. Siyabonga abazalwane abaphumelele ukuze enkonzweni nonke. Inkosi ayibusise. Hallelujah. Ngibingelela kuyivakashi zethu ezikhona la ngegama lenkosi uJesu. Sanibonani nesivakashele. Sithi nini nisivakashele sanibonani. Siyamthanda. Siyambonga uNkulunkulu ngani. Sizoba siyezweni likaNkulunkulu namhlanje. Ake ngisho la sinobaba uMaritheni ohlezi la uphethe amafoni. Uthi camera uzoyithenga next year. Uma ngathe ngithengelele ikamera ebizwa ukuthi Canon. Sengingiziswa yini le nto? Wo. Le ndoda umsebenzi wayo ayokhethelwanga. Izikhethile. Iyawuthanda enamuhle. Ngalatshumayela ngeke ngisho bazana ukuthi sibonga uNkulunkulu ngaye. Amen. Bengicommunicate nobabu Thobela. So babuthobela cha bemnane enkonzweni ngoba ubaba uMaritheni uyenze live. Hallelujah. Amen. And then ake ngisho bazalwane ukuthi ukhona mangabe ngenzeka ungezange enkonzweni ukhona ulive owenziwa ubaba uMaritheni. Ulive umbona ufone ube senkonzweni usekhaya usemsebenzini. Kwenziwa ubaba uMaritheni. Asivamanga ukumthengela nodatha wakhona. Ngithi banginemadlana ephonse kancane. Lo life usebenza ngodatha. Ukuthi aphuma ebantwini. Seningaflapi bazalwane ukuthi nithenge idatha nimthumelele. Ngoba imali ukayitsha. Angathi nje njalo. Nikumantayitsha. Baza ningafilapi uma uyithengela udatha. Thenga udatha unikeze lo baba lo. Nemali manje uthembekile angazi ukuthi amalanga wenza kakhulu. Nemali angayisebenzisa thenga udatha. Bengisakhuluma no brother Frank ngitshela ngithi ngena ku #TLG Church ulapha eTanzania uzoba nathi. Amen. Ikhuluma la izolo noma kuthanda. Senzabela nalabo abanye. Hallelujah. Amen. Ngimbonile usizinhlanhla athi hallelujah lapha ku YouTube. Hallelujah. Ngakanathi enkonzweni commentini athi hallelujah. Ngiyangigcugcuzela bazalwane ukuthi ngenani nithola ukuthi kwenzakalani. Angathuluki mahala lapha lo baba. Ningangeni kuMaritheni #Maritheni. Lapha ukhuluma kwakhe. Mabingena ku #TLG Church. Hallelujah. Amen. Asiyezweni likaNkulunkulu bazalwane namhlanje ngicela uNkulunkulu ukuthi angikhonise kulokho. Angikhonise siphume right sonke. Na last time ngikholwa ukuthi kunabantu last time kuphume abantu ba right baphendulekile
bavuselelekile, and I pray ukuthi uNkulunkulu angenze njalo namhlanje. Fundisa noma ngoshumayela ngeverse elijwayelekile lula kakhulu. Le verse le itholakala ku Ecclesiastes chapter number 11. Ngifuna ukukhuluma spiritual life, invest your spiritual life, and also invest your tomorrow by doing the will of the Lord. Niyazi ukuthi masikhuluma nge-investment sikhuluma ngento ukuthi ufaka something after some years ingabuyisa kufana nekhathi ufakile, but ibuye multiplied. Hallelujah. Ama-investment izinto ezisebenziswa abantu abahlakaniphile kuphela. Labo kulibala laba abayisebenzisa i-investment noma ngabe usebenza njani. Investment uma ngizwa bathi iqala ku-50 rand. Iqala ku-50 rand uma uinvesta empilweni noma emalini. So akekho umuntu angathi mina ngitira kukula ngesikoti. So even in the work of the Lord, uNkulunkulu uyasidinga ukuthi sihlakaniphe siyenza ama-investment kamoya nasempilweni. Ungani maniphinde njengesifufununu ngwangathi awucabangi kahle. Encwadini ya-Ecclesiastes chapter number 11 kunamavesi awu-2 engifisa ukuthi siyawafunda. Lamanye ngizokhuluma ngendlule kuwo. Verse number 1-2. Noma singafunda no-3. Ecclesiastes Mshumayeli. Hasha rifumo ra wena elwandle, hikuva endzhaku ka nkarhi wo leha u nga tlhela u ri kuma. Ri hlayise etindhawini ta 7 kumbe 8, hikuva a wu tivi makhombo lama nga humelelaka laha misaveni. Loko mapapa ma rhwele mpfula ma ta yi chululela emisaveni, na wona murhi hambi wu wela endzongeni kumbe elwangwini wu ta etlela laha wu weleke kona. Give money to anybody who needs it. At some future time, you may be poor, and other people then give money to you. You do not know when you will need help. So, if 7 or 8 people need money, give it to them. Verse number 3. When clouds are full of water, there will be rain on the earth. If there is too much wind, a tree will fall. Whenever trees falls, there is it. Sibongifuna kwezwi lakho Nkosi, qhubeka baba ukhazimulise izwi lakho Nkosi, ngoba ushilo baba ezwi lakho ukuthi umbhalo wonke uphefemulwe umoya wakho egameni lenkosi Jesu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen.
Go Psalms number 34, around there down. Kunamazwi abhalwe ukuthi athi lo mbhali wale Psalms bengimncane manje senginjani ngimdala. Hallelujah. Kuthi bengimncane manje senge uDoni uyayihlabela nengoma ethi sengimdala emhlabeni namalanga ami siyayabalwa iphanga kimboni oga Jehova. Hallelujah. Uma atubeka lapho mbhalo uthi nezingane zakhe azingeke noma azisweli isiko. And then umbhalo ukhuluma ngomuntu olungile khona abazalwane. Funa sithathe lapho si understand ngamanye amagama uDavida ukhuluma lamazwi lawa somdlulile igabeni ezehlukene. Ngicabanga ukuthi ukhuluma lamazwi se afike ebukhalazini. Hallelujah. Uhlomile ulandelisisile impilo la iyakhona nezinto zempilo ngendlela esenzeka ngayo. Ume ekhuluma la uthi konke lasandlule kuko. Kunento ayifundile akazabone olungile ashiyiwe noma elahliwe. Nengane zakhe ziswela isikwa. Lakama athi ziswela isikwa akukhulunywa ngesikwa sebhikari. Kukhulunywa ngesikwa esiwukudla. Hallelujah. That is why uma ufunda iBhayibheli kumthandazo kaJesu nama vision nama language ahlukahlukene uyilandelele uma ibhalwa ngesonga uyinika sabuza zayi nathama sequence ikwa lokuya uyifunda isiZulu siphe isikwa ngesingisi give us our daily. But what is important, it is not bread there. What is important, ukudla kwemihla ngemihla. No Jesu umefika wasifanisa nesinto esikwasibalekile. I'm a daily bread. Ngisikwa semihla ngemihla. You know, uma uletha udaba lwesikwa lalujule kakhulu. Lilwizindlela ezehlukahlukene. Hallelujah. Mana ke namhlanje ngivumelene sikhuluma ngalesikwa lesi esila incwadini ka-Ecclesiastes. Saying you are praying on the surface of the water. And the other vision says, cast, we are praying upon the waters. Nikona bazalwane. Yizwakala yonke le verse ibhalwe umuntu onganaqondo kahle. Ngumuntu ongaqabangi kahle. And then multiple phonsa isinkwa phezu kwamanzi. And ngesitsonga bathe phonsa isinkwa elishingwa elwandle. Nikona bazalwane. And cast the bread upon the waters. And you will find in other things after many days. Phonsisinkwa ngenzeka nje ngokwempilo general ukuthi sabe manje selapha isinkwa lesinkwa la esabi sisiphonse sesiyahamba ngomunye umnyaka sisona. Bible man mention the word bread. Imagine something which is important in the life esiphila kuyo khona bazalwane. Lokhu esingafuni ngakho nalokho kungasilula ukuthi sikurelease, but it casting upon the waters. You will find it after many days. Unjabulo ngale amplify yakhe
akasifundelanga. Sifuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu aphefemulela namazwi, lamazwi abayireal, abayimpilo, namazwi abayiqiniso lokuthi ngempela uma kuphonsi sinkwa phansi kwamanzi sizothola after many days. Usinika impilo okufanele siphinde semhlabeni. Njengabazalwane siphinde impilo yokuphonsa ezingalibali siyokhala kusasa. Kunabantu abakhala kusasa ngenxa yesizathu sokuthi inamhla nabo they are today abasebenzisa an opportunity and a chance to cast the bread upon the waters. Bahlalile bayanqobeleka, sasa sebayakhala, sasa bayayinwaya, sebakhomba abanye abantu ukuthi abanendaba nabo. Kunezinye izinto zifuna uzenze namhlanje for your tomorrow. Hallelujah. Namhlanje more special kona thina siwa ngabantu abasha ukuthi impilo yakho namhlanje uyiprepare lekusasa. Ngoba ukuphila kwakho namhlanje it determines something tomorrow. Ungaphili kahle, ungenzi kahle, ungaphosisani isinkwa namhlanje, ungahambi ukhalela abantu kusasa. Cast your bread on the surface of the waters. Be diligently active. Make thoughtful decisions, for you will find it after many days. Verse 2. Give a portion to 7, or even divide it to 8, for you do not know what misfortune may occur on the earth. Verse 3. If the clouds are full of rain, they empty themselves on the earth. And if a tree falls toward the south or toward the north, in the place where the tree falls, there it lies. You know, according to Jesus, uma aleta this thing waishisha ngane wakuluma ati but with the same way atu Jesu Bible okay otshala ya asabenjani otshala kancane uzovuna otshala kakhulu uzovuna. Wow. Usebenzise the way of agriculture when he brings lendaba yokuthi namhlanje you need to live a life yokungahlali nje wenze lutho. Philippino scatter your seed. Hallelujah. Philippino yesakisa imbewu yakho usekhona emhlabeni. Sakisa imbewu yakho usana opportunities, because the Bible says time and chance is for all. You know, ugijima kungaba khona abantu abakwazi ukugijima ngeke uphephe, but the Bible lithi kunalento elinganethina so time and chance is for all. Ngamanye amagama everybody unikazwe lento yokuthi angenza naye. Hallelujah. Ungenza nawe. Wasebenzisa i-agriculture language wakhuluma ngokutshala kanti akafunanga bengakhulumi nezimbewu zomhlaba lo. Hallelujah. Salo sisilileni mkwena and sisilileni ukhuluma nalo sisi silokhu siyamthandazela uma kaNkulunkulu ukhuluma nalo sisilileni uthi sisilileni tshela lo sisi amazi ukuthi usekhona la noma ukuphi. Uthi uNkulunkulu ngitshele ukuthi utshale imbewu. Utshele ngosisi lo uthi utshala imbewu. Uthi ngitshela imbewu uthana. Uthi uthatha imbewu uyifaka ku-envelope indlela okutshalwa ngayo. Bese uyayikhulekela. Lo sisi wahamba ongena inkonzo, wathandaza phela inkonzo, wathatha umphilo wafaka ku-envelope. And then singelilanga uyavela la ne-envelope uthi ngishaya inkonzo mfundisi sisilile uthe ngifake
imbewu ngifakile mina. Starting envelope and then was starting envelope ufika ngivula envelope ngithola ukuthi usesufake impilo. Wenze lento ngeunderstanding ana. Hallelujah. Inowa understanding. Ngoba kukhuluma ngeseed, kukhuluma ngendlela eziningi. Hallelujah. And lana ke bazalwane siqhubeka ngayo indaba yokuphonsa isinkwa ukuphonsa imbewu yokutshala imbewu sikhona emhlabeni. And then uthi lo ngale vision le wayifela wayibeka sobala ngale give money to anybody who needs it. Kepha uqaphele ngoba siphile esikhathini sebathakathi nama-devilship. Abanye uyababusiswa nemali yakho bahamba boye ukukhulumela. Sanibonani bazalwane. Mali iBhayibheli lithi nikela, give, make some alms to other people. Look, siboshwa iBhayibheli bazalwane. Hallelujah. Awuhambi la entradini uthi mina nikana mali. No. Umoya ingcwele uyokulithela abantu abafanele. Kunabantu abadinga wena. Sanibonani bazalwane. Kunabantu abadinga wena. Kunabantu abadinga imali yakho. And they are struggling namhlanje wena ukhona nayo. And iBhayibheli lithi uma lithi phonsa isinkwa emanzini, thatha imali unike abanye abantu. Thatha imali ubusisa abanye abantu. La eBhayibheli lithi uma wenza njalo ngokwezwi kaNkulunkulu umenza njalo to anybody who needs it. At some future time, you may be poor and other people will then give money to you. If you do so now, you listening from the Spirit of God. Awenze ngokwesitho sakini. Uwenza ngoba uNkulunkulu uthi njengoba ukholwa siza abanye abantu. Bengisathintele ukuthi siphila sinabathakathi sinama-devilship yama-ranks ahlukahlukene. Yes. Uma uNkulunkulu njengoba lento ifanele wonke umuntu le ayina calling le. May calling yami ungaba unayo lobizo lokuvela wena uyaphanana. Manje lokho engikhuluma ngapha kufanele wonke umuntu angumzalwane. Hallelujah. More especially kimi ngisebancane ukuthi kusasa leli libe na something eyonosizakala kuyo leli verse leli. And then you do it today. Now sometimes it is not late for you. But umusiza abanye abantu ngokuyala lithi in some future time. Selithi nemali enikeze namhlanje alisho ukuthi abantu abanikelelile bazokubuyisela imali noma bazokusiza. Usiza unganaliso lokuthi naye utandifuna. Ungafuni bani ukuthi naye na utandifuna sukunwanyana. Funa umuntu kuma litho asikwebo. Litho alifunde sikwebe bathilweni. Sitathika mamoyana batafuna mina. Ayibona bathithwa esikwebo batafuna wena. Vata ilokukhulu. Ukuba abaditheli bokhayiliwa ekashiwe sawe. Maloko namutra una endithumu sikwebo lokhu sesikuphetela asingekhayili muntu. Utafuna komthaweni. Utahana butobi tabuspagida nawe awungafuni muntu. Sanibonani bazalwane. Yesu shobela kaso. Sanibonani bongame. La kanti ngikhona. Stingy people. You are here. People who don't understand the principles of God. Bazalwane, unaswilo ebutomini. Habi polisiwile asingethi yekekeleli. Sikwebo utalanzeni kagonzo la into la yena in your life. Kuleso ungakwana wayena mutha. Se ufike dolweni awuhanya njani ekashiyini
You know, we are living for our future time. Umwanu wanye namcha for tomorrow. Vodala badali na mzuku. Marabadi na mahala aba enda na chumuto. Sana munka sida kurumela. You know, do you know this guy in the Bible? His name is Cornelius. Do you know this guy? People who want to know ana kongela. Excuse me. Cornelius ana kongela. Atila ana unekani. Kunyikela kumbe kuhanana. Niko na bazalwane. Elo Osienda alingisela sikwembu. And the Bible says, sikulu mwanyana ayakukhongeleni. Lo ayakhongele Cornelius. Afika kisama fika nzumi. Yukuvumbu. Cornelius. Zikhongelo sawena. Na sihanano sawena. Sifikile. Amity village. Verse 8. Sifike. Sifike la sikwembu ne. Mali soma kanisa na zamani. Nkarwani ko Cornelius ngana technology yabuya kwini. Mali kwanikela mali ebasketini, anikela mali ekamuntu asiza umuntu. Spiritual money was moving up because he anikela physical money, and the physical money was reporting to the spirit of the Lord. Kumbe the spiritual life, kumbe the spiritual money. Nikola bazalwane. Because shimwanyana shinaleka shinyama shinaleka shi lo ushenda eshinyameni sha ripota leka shimo lo anyikela Cornelius Maria yesmoya le ya physical itwi Maria shimoya iya mashweka shpepo yikulina munka Cornelius unyikelile anyikela yitsuzuma the spiritual one nina munka Cornelius ufune manmame yimelwe anyikela ibudaka mwanyana ababona ngi utienda ye mali ipiso la gahendela siripota kashwe sabona ingwa siripota je twatwana. I wish you have to understand this because of our tomorrow, our children's tomorrow. Kuna bata ingane zabona zizohlupheka ngenxa ukuthi amna investment abayenzile spiritual phamba kuNkulunkulu. Ba invest uyafuthi uma uthatha imali yakho manje asironke invest bank ngikhona abazalwane. Ma lo ifake bank ayiyi kuNkulunkulu. Hello? Lo ifake bank ayenze njani? Ngoba ayisizi nomunye umuntu. Le eyakuNkulunkulu ile esizo omunye umuntu. Eyanza umsebenzi kaNkulunkulu yiyo eyokhulume uthi umnikelo wakho nemthandazo wakho. Sanibonani ngokuthandaza kakhulu unikele kancane. Sanibonani ngokuthandaza ngokuzila kakhulu unikele kancane. Uyafunda abantu angathi ukuthi iBhayibheli bafunda njani. Ukufunda iBhayibheli wrong ukwenza ukuthi ube umuntu wrong. Hallelujah. Yabona bafunda iBhayibheli kahle uzophinda kahle. Alright. Indaba yambaza njengoba siqhubeka sibe investment silezinto zikamoya izinto zokutshala sisoba sesikholela sifuna ukuphumelela sonke. Akekho hleze situlini manje angafuni ukuphumelela. Abanye baze bayogezela emaphavini, abanye baze bayohlanza ezidulini. Benziswa yini? Bafuna ukuphumelela. Hallelujah. 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 It is not enough ukuthi usindiswe bese uyahlala. Yeah? It is not enough ukuthi usindiswe bese ungenzi lutho. Mina nje ngizwela laba abazela abantwana fana nalowa Mashamphethe la. Kunabazali abazele uze aphusheke ukuzala kakhulu ngoba afuna ne grant phakathi.
Asingendawo lapho. Ne? Sengiyimeshina but asingeni. Uzala kakhulu negrant yenze njani? Phaka malite ebuhlungu uzala kakhulu akabanikeleni nalabantwana. Lepho kaNkulunkulu akunalutho kubreak. Ngemali yalabantwana ayikho le. Ngoba iba khona phela uma uqebula imali egameni lalomntwana. Bese uyanikela the spiritual money. Iya report ukuthi le mali yapita. Le mali yantombi zonke basho lo mntwana. But wena awunikeleli mantombazane ngezwana. Ngoba ngine kuyelungisa inwele ngemali zabantwana benu. Nifake izinzipho ngemali zabantwana benu. Nizenze kahle ngemali ngiyafundisa namhlanje. And lokho wenzayo akumsizi lo mntwana. Uyakhula uyodingeka ukuthi abe nokuphumelela nosizakala kusasa. Lo mntwana ngeke asizakale ngoba uzalwa umama ongana kusho mina. Hallelujah. You know, I'm teaching this today. Ukuthi ibanda lashi is spiritual life. You're blessed. With whatever you are doing, you are doing it for yourself. Hallelujah. You are killing yourself and you are also killing your children. Amen. Before again. One call. Talan buga mathematics before we negate. No point with a pinch at the Tata was Chazan, Agabana, over Lady. We are born on Mamma, Ushanda Irons, so. Kumamneda. Ushana was Chazana. Uchazan. I won't have no man that's over keeping it. As you live, the Bible says, one day you will become poor. Yeah? Let me. It's in your phone. Get one day you will become. Gamanyama kamangenzeka lokonako namhlanje nokubena kokusasa. Enexasu ungesenakho uyodinga abantu bafuna bakunake uziyoshaya nokumsaka. Bathi baba ngani bawumela bana makana uwena wabana makana mani ke. Ukubona nandaba nabantu. As I'm teaching you, yiba nendaba nomunye umuntu namhlanje. Amen. Hallelujah. It's some future time. It's some future time. It's changanate mitruku ne. Yana amani. Mitruku. Inasubukwana samarifu for Mondruku. Inasubukwana for mitruku. And people need to listen hili mzuku. Kumi mzuku wanyeliwa na Mungu. Hallelujah. All right. It's a kubega good verse. At some future time. At some future time. Utalaba waman wakfunda. At some future time. Utawapua. At some future time. At some future time. This one is one of the at some future time. This shape long and I whatever you will show you. At some future time. Future time. Uchingani miro. Okumangi ufama imzima no wow. So no ufama kuna na wafama mono. But at some future time. And the future time need kinga. Let find this one vanamutu. Hallelujah. Future time. Cast your plate upon the water. Lokuya laka verse number 2 verse ubu na bale verse at some future time. Kunezinto yozidinga at some future time. Nina emsebenzayo ngizwe nina
eniba nezinto wena obamba imali wena obamba izinto namhlanje ungayingeni noma lesontweni bangakhuluma bazibathuluke awuyingeni but remember at some future time you will remember us. Hallelujah. Ngithe mina ngale vision leya engiphethe lapha bayibiza ukuthi this is investment. Ngale vision lena let me just read the show ndaba. Invest in life. Bible chapter 11 with this vision. Invest in life. But lana namhlanje bazalwane angikhulumi just an investment. Ngikhuluma nge-investment e-powerful. Okungangeni botsotsi baTsotsi. Noma ama-rates ama-rent angawa le ayiwe. Nikhona bazalwane. Le ayihlaselwa. Lena uma uyenzile shoni izokwenzeka ngoba uNkulunkulu akwaqamba amanga. Hallelujah. Sometimes ingasebenzeli wena iyo yosebenzela abantwana bakho ngoba bazalwa umzali owenze njani investi owenze investment ngokwenza izwi kaNkulunkulu awukwenzi nje ephambenza ngokujova ukhulumile. Hallelujah. Niyazi ukuthi ukholwa bazalwane uba isigcina ne ukholwa uba slave. You become a slave, you don't do what you want. You do what God wants. Kuna noma wena bona ukuthi angiyinkomo mara uNkulunkulu athi ngithi mina yenta lokho. Umva kahle yenta lokho. Wena kahle awubukhoni ngokwemvelo yakho mesisomeni la nginasona. Ma retrasfemo riku enda this. This is my nature as God. The nature of God who invests in kaina. Hallelujah. No, I think yes, you was a one person. Jesus was one. And active tomorrow. He wanted Jesus to multiply on earth. And there is no other way. That's why I give reason. No, yes, what I multiply. I don't think I am multiply. So yes, what should know? Nikela Yesu lemsabe. Nilawa alpha, nikela ye. Nilawa multiplier for my tomorrow. Nilawa man magdala imunumwe. Man nikela la bizawa. Na stila ko nunika nikeli. Age kumimu. That is investment. Let's not end that square. Shikuma mina na wena. Ipa asikala sana na shon. As a release. I release that the only one thing, the only one important thing, I get me. Sometimes there are people who are very much poor, and the only thing that asifunayo kubantu abantu abakholi ukudedela and ungadedeli you won't multiply. Amen. Let's go to and this is the truth of the Lord. Let's no. I'm teaching about investment in the spiritual life. Investment. Hallelujah. Nishani nashikopi shenejani. Mintamsa janwe ndo kulami esifeni. Mivawe kongela shifeni. Wosi katekisa mnikelelo. Wosi yamnikelweni. Ikuba kuqale we unikela imwana wawe. Ani umthandeza thani. Se kuqale we unikela umwana we. Sithatha imuntu wewasibanyana ngakasibichu. Kuqale we phela the Bible Yesu ayinteki ka New Testament. Yesu ayinteka ka Old Testament. Imuva naye ekaphuke Moses. Let's go sikhuluma Yesu. Let's ngasibakhona.
la isikwembu sikhuluma ikunikela lenzaku kungasi bakhona Yesu sikhuluma ikunikela hayi nawe ikunikela ikuya yilipho rasho lenzaku ephukweni sakubazana bakho ya uqale we unikela Yesu niwe he qala nena qala koshi kwembu unikela ajonisa kunikela phela Abraham Abraham lawa unikela isifanyatana awumarishwe sokuthi ngwalo mikhongela umnikelo miclaima ukukhotha rito and ukukhotha rito wrong. Why don't you take contact? Father, you told us about giving. When you go to Abraham, you say, Abraham, give your son to me. And Abraham respond to you. You were teaching us the issue of giving. Good thing amen. What it is. I think I'm. Hallelujah. Njengoba phela esikolweni samaZimbabwe midaweni phela famba abantu balukela esikolweni. Ngiyokusela abantu mama ntone rand nami khiphi. Usakumifakete imali akasikole samaZimbabwe. Ngilanze umama athi yena ngikwasula mali ko. Kunabantu abanamali la esikolweni sokuna 3-4. Usikhanda lokulemberelile. Atirhela ye asitirhele munhu. Hikuya hiproswenu. Mali ya we na mali ya me kufanele itirhela vamanhu va. Mali ya me ni mali ya we kufanele itirhela kereke. Sanibona? You know, I wish you hear me. I wish you understand me on the issue. You have cast the plate upon the waters. Look, someone we are all going to na kobela change. Change uenda rikurashwe. Itaze kuimbela nango malengi ienda fudumani change. Maitiwa le ya tifushira takhala musa. Letat fambo aiba afama na bamfundisi Azaf. Umntu sotu. Ondwebo kula baba. Yo. Ashukumela bamfundisi Azaf. Lo ale kwala. I remember lekulu. Ngoma nami ngayikami imelelo ku Azafa endathi uchincha kuzalwane chincha. Ngicindezela so leswaku umuntu akholwa kayishwe bayile njani chincha. Ubona ukuchinja change izamela umuntu angabi ka position ya dona. Change ina matimba. Look, ofumela change, I'm telling you. Ufumela kuya mahlweni. But look, ungafumela change, you will remain where you are. You know, fumela change, you shake up, you susa. Change. Hallelujah. Change. Jesus change. And I never tell no kuluma ile tima ka phosa mali enhlangamati. And then because kunabantu abakudala bayithibi makale. Bote uJesu asindisa nse. Waphonisa Jesu. Something hlupheko lebantu lakato. Thina baba enayini abasiphi. Ususa hlupheko ikunyakaza. Utirisa lesitsongo yivito ra Xikwembu sisa ngonyana. Amen. Awungesusi hlupheko. Uphethe ukuthamela ukuphuta uzikhulwe indlebe entala ukwehlekela ngi batasukuyima bakufuna bakufundisa ko awuyena kathu. Ukhulumela ehle umuntu akana abethi lisiphuphana kanashi. Ukuze ukhulumela yena. Siphuphana singabi khona kuba we awusitirelanga lenzako unyika bangonyana. Awunyikelanga lenzako we. Mana ukhawula isiphuphana. Yini? Phela abantu ngakhuluma mina selwane asinikeleleni makhe kwena nangu la. Moya lo wayelwa was speechless. Ukhoma abantu kwabo. Phela umuntu uba nesi angasona. Nikona baselwane. Moya loya ungaleka makhe kwena. Ubuta flow nekereke. Kufanele ukuthenga a platform. Milika abantu kumweba kunikela ngwele bathi komiti ba sesejinete nabamani. Sumqale umiphazamo the teacher person
ifa kugqoka kahle uthi imofa so fila emakhe mkhabela inguta yikelisele bakhe ishavuthuka vele masitile abuna mali engata huma kuba lweyuna mathimba yakudala yakuthimba mama hanya kaye lo asuyima aku amene basalwana ngala ke kwabula amene basalwana ayikela mathimba nawa huma kala akatonza akaye kasi kumashoza uma kwini basalwana mashoza uma kalishinda bakasona munhu usuka ahanye vutomi bya mimoya endzeni mimoya ikhontrolo afa mimoya ayifi ivuya yikuhime manimani ma ayena imimoya ayihanya kayena se ihlasela the family hikuva mimoya inamatimba yakufika kabantu bobani se nabantu bastage yabi babitanga banikela kereka ingeyindawo vidane mndayibona mama vidane sesi ngithi uringenisa mfundisi mali kahumo hayo ibahe release mali sira our lifestyle hisiyeka itiphilu yakuthuseka na ikuyirito na swethu amen namjonzisa phela njemasitha andikuli kuri mfamba mijajava mbani vativeni phela nilesha kurashi koti kunikele niloko xinika platform sweswi uxinika uri sesi uthi sesi gele yinikele sechiya la kama lakhe sesigele endhamtiva kuri malakhe upha xona xikwazana nibhayibhele axinikeleni phela khipha kwakho axinikeli akhipha mali kushikana hikuva xikhomele xa xemfondomfono lexi se xi khuluma mathima lakhe a nga si tirha malakhe la ka yena which means demon leriya la ka faro la ku fambani mari mi nga yi kule la makho you know u tshushiwile mari wa ha ri le tikweni ra faro mikona vaselwani hi swa faro te fambani makhomeka xikwembu xa n'wina mari mi nga humi ka mathalotsi. You are praying a God, but you are under the hand of the enemy. Upaniswini wame hasa Satana. Bawani aswat. Udawusikusisa ukukhuluma kaso. Menikhuluma swilo sakushusha keleke. Mikona wazalwane. Nikhuluma swilo sakushusha. Sakushusha abazalwane. Anikhuluma swilo sakuphola munhu. La ndilo bhekwana sokufundisa concentrate upon the waters. Utalukuma after many days. After a day. Wabona ukukhongela uzila so ugweka uzila so uthamatha amgoza uri lirinze tihlamulo. Phela kuna leti khongela kade yarenza tihlamulo zamgoza. Let me tell you. Emolo ukukhongela ka wena munhla mhlambi yakho ayinzuku ile eka right time ka Xikwembu mhlambi lewe itira ikarhi wa Xikwembu ungazuthi hlupha uzila so uzotsuka ungazili lokusengena tinkonzo so utsubile sakho urinze hlamulo uyirinze wrong phakule tingwana tangeni konzo la nikelela sakho safana akufami chungu la kamene vele kwanza itela ngakufamisa swini nkonzo itele investment itele ini. Yes, you are hearing me. When you read the book of Revelation, the Bible says every Christian has the power before God. When you pray, your prayer is entering the power. Every prayer you are praying here is entering your power. Una power nena tsalwa odi mashiko leka Xikwembu lo akongena akuna sikongela lexi lahlekaka xa useless swikhongela hinkwaswo swa hlengeletiwa swa hlayisiwa swi rindze yini nkarhi wa Xikwembu ku ri a swi hlamula. So loko utsuka u nga endli swa khongela you made a mistake because power ya wena
It may happen. Your prayers today, it is not enough in the power. I don't know the sizes. It may happen if the sizes of our power are not the same. What if we have a power that we can call upon? Maybe we have power that we can structure. And they will not tell you are praying without finding a man. Make sure to charge us. Send to make shamu. This person speak to me. So you need a school. When I continue playing, I think go to a hallelujah. Let's need to ask him. You know, people that are in the seal of expect seal of doom. Seal of enter in God because way. And I'm not seeing you. Let's just enter about the swim. Who's enter a mahada? That's one. Claro, mas esse espelho, esse espelho. Why ranza la espelho? Hakuna tilo, mamtiba musisga. Amamtiba kona ti. Oh, you long mamtiba wati kone ruwe. Ndatiba mama, logo te fi sanje. Go ndakala yo, hakuna tilo, tilo. Mama tu mama dawa utiti, mena itiwa ya. Mwana ofika na sikabila notsuva nikuchina machini amanyaka spirit amakai ngofa ayusti babone na mabranda mangelengele wapsi ile tabachina wa mtima yandisa nemchutile la dina waona la telefoni lo ndimkhumbulile ndikufulela phone batwana umuntu nebazalwane sinawukhumbuleka kahle ijabula iwe ungafiki lo muntu yoba shungungumani wankinga. Hallelujah. Invest your life. What we are doing today, look so familiar has to go okay. But so what's the one? Him complete. So family who invested, let it go retire, let it be retired. We know you by something. Hallelujah. Look, how invested we get our man, have a good thousand months, no. Mtima kajaba salwa. Lwai anga sadin tau efune babayana. Kereka isuima ifuna njamba mungu. Ifa wende tani investing. Lelo namhlanje lensun Johnson ayisho tingwa methi kwathe njani. Tibona ukhulumela uthi mele konse sasa. Uthi tika kuna itoma uthi soyithatha kuphi. Njowe makeluya anganikela ekerekeni kuna Yesu surwanyana. Bibeli ku aburiman mo pasara. Ndap mi ko panu mo Joseph Bible mo. Makeluya nikela na Yesu ako abi magaleyo the faith of man. Lo abna yona ya the last man. Bibeli ku makeluya take the last man na yo aya nikela yo Yesu akabathonzisa bayo abaphasa mabona makeluya sibonakala nikela so unikele ukuhlula ikwa so well awona mklimela urwe utayiteka kwemfundisi okwemklimeli sikomshasidiba kuruna soza kunikela iso unima voko awunikela iwo unasokhala unikela iso we so maruthamile awuyende chu aw invest chu for tukuluba we Samini upemti tata na kuliko mali epeshe boko kwa nakosa na kuliko mali pele fili ngani kwa sababu yosebenza la peshe ni niko ngakosa amotira la peshe ni so wewe ngule mali kuliko mitiro la ngala ukipa mali ya mwina musu na kukungani ukamsitso. Hallelujah. Remember investment, no special young people. We need to see you. Yaka keregeja mambo kama ina lokuna ma lokutiwa putwa dark famba uri mina mama salam ndite kamnika kasutina ndapuka dark lekereke sikwama una
ezili unakunabela kuruyenza something awunayona mali but you can imaboko yawe utaenda swanyana. Hallelujah. Until verse number 2. Mama, Jonah verse number 2. Invest your money, your money. Cast your bread upon the water. You will find it on the other days. Rihlayise etindhawini ta 7 kumbe 8. Hikuva a wu tivi makhombo lama nga humelelaka laha misaveni. All right, bazalwane. Yihlayise etindhawini tingaki? Okay. Ihlayise la ukuthi etindhaweni a7. It sounds as if Nedbank, Capitec, Old Mutual and other schemes. But you know, this verse is very big. I love it Old Mutual leader. Like love that number 1. Look, love that number 1 uhlayisa kako ay kuba nomba kuba mashonisa. Ihlayise etindhaweni ta 7. All right, with this vision says, you do not know when you will need help. So, if 7 or 8 people, you get this? I'll still say, Uta, Badashi Tigorim, Mario 7 or 8 or more than that. Okay. 8 people need money. Give it to them. Tindalet, I will go. I think God can have forever keep lava can. We are not going to be able to speak. We are going to be able to na mapaya jele. Ani poder wala pin futlanga. Libena ntlantya bat suru manyana limvakatshela kokwana makwa kokwana. Se don vakatshele asi. Dena ngona mbona mba. Se lingena amita ngena se apala nyama se aya kumanyani abeke ribs na swanyana afika kufula akoka khenfuti yamba tema akabona le mali tukuru wami uma ngendlela lokunye ngidlule emhlabeni ale yakho matanda nzala man follow me ha ay no me phela dali shana dam sakuganyana safikanyana mana ndzela munhu anthavile ndzela munhu sekukhulume lokusoka yibile mali ya mela senditho kuna ximoya ximanghena laya o anwile kokwana xiva malini kwana sekuphela mali ya ayivi ya mela xive rifara mela vakona va veka ka tikhamfuteni ku a yi tele mali ya ndizamele kuyihlaya imihlulile ni kuna me calculation andakwa kuyimali sekenza ntobuya kahle kokuyibala ila anobaleka ndichaba ikala kayo se unfortunately andikumanga mali nihlekete ku loko sanganika afule mbilu ya yena se vele kusuko bevele sinamali phela leswi afule mbilu ya yena mapha kokwana sumo mevele sekunyikuwile hambi ndingayikhoma ngemaboko mali to ihamba imilandzelela. Hallelujah. Karwana sibonakala ukuthi ndimfundisi angazichumayela angaziphonisiwe mali sibonakala ukuthi ufanele imali babona mali ayifanelanga ilokhu yofika itele usoyela ngakazanga abanamali ohaba $1 nemali ukwala. We need people, you know, you give 7 or 8 or more than that. Give money to TNG, give money to Zotwa, give money to whoever. Then the money will work for you. Say, "Neka shwebu, nzu." Jema siba mzaruku, nikela shwebu, ngulonga shwebu. Nhleketa nje ulonga shwebu. Shwebu. So ulonga shwebu ni elalisho. Dinika we, dilomba we. Masteketa nje shwebu, the big man. Yasawa ya silver na golidi. We, uenda tiri wa show. Unika mundu.
sesikwembu xitsaka xi nga tshama mahala a xi nge tsaki mahala we kahle vhele ko humelerile loko o ze u tsakela xikwembu hi ku pfuna makwenu msala kun'wanyana wa swo humelerile a ku na noyi munhu loyi a kotaka ku loya munhu wa ku nyikela. I'm telling you va ku tshemba loyi loko va ni nhlahla mtshama na vona loko va kota ku loya munhu a va ta loya mena n'wini loyi mfini fana no a fake take hikuva xikwembu xa tshembeka exikwembu xa xona hambi u nga yi teka wa yi vulavulela u ta laha ndyangwini ngi u ta xava maphayizani kasi u lava cinca mena tin'wani ti tile ta xava maphayizani kasi ti lava mali ya ndyangwini ta yi khulumela a yi va tirhelanga. Give money to servant, you know, kunga bina an opportunity. Look, uvona munhu wa kuswela imali mntaka baba umuntu wanesidima period do something about it's your opportunity ashiriyo. It's an opportunity in disguise. Kuthi wena wahumele, you know, lokhu namani bakhalashile umqondo ithuba la wena ngumelela yibo. Hallelujah. Babona babezita malazita. Aboni yibela sifinishi leya. Boy bangena wayiba sifinishi la. Lile bekahela. Vai yibela abantu bakunikela. Obana sifinishi esijwa kayibana la kerke. Akshaba ngoma babona. Yiwa isitalo shaba mababana isithithi. Itingame. Votakila kuona vana vacha akasichakanga xava supu atanayo supu yekatirandi akufundisi yitekuta pfuneta ku phambili nge-Sunday school feeding school bapheka kunyonyoba va andikuvayana na Chumayela nditesiku leri nga ta teka ndinika njavula Chumayela ndilakuya vagata ende loko ndo tshamela ku ri nina bondbend ko yi maki khosa imakema ndo tsaletela hansi andithumeli ka yena seke nditsika kereke huma so ndimlavetele loko musungona udla ngale ngubhale phansi se awudli mahala sesi shoko so ujoyinile la yo ujoyinile iba kuna vanhu lava hi hluphaka la yehi yendela vana lava makungumela ngobantu bobonele mele lokona pankulu le mama Royal Captain nokuthi thiba kuna utiyanga hallelujah wonke swini yikunyikela nikela 7 yabantu 8 yabantu more than 8 nikela TNG nikela abantu bamanyana laba funa bana bakha bathini bakalaka kufuniwa hallelujah yikuba ilisi thomese leta lokuyikhaya la henhla la lokusiyeta ka vanhu lava swi ta endliwa ka wena mara akuvuyivona uriyama kekwena ngingamnika roko lami yasendzabule kuyiwa akamnike lutho xikwembu xa matilo xi ta thinta van'wanyana va endla swilo hambi va nga swi lavi hallelujah va endla swilo hambi va swi lavi swi peleketa hallelujah swin'wanyana vo khangana ni endla swin'wanyana ka un'wanyana hikuva ni tshama ku mi khipa ku ri va loyi va ku hunkan'wanyana se loko a fika loko a tlangisa nga heti mhaka leyi u fika ka lembe leri nga hela kumbe leri na ri u ri mfundhisi ni tela u endle appointment se u ke wa n'wisita mina be nga kwati mara ni tele ekhaya va n'wi xayile va n'wi kwape va tsi ni coce mali va tsi coce 100 rand ne so ntivuri mbyala luya me ngene ndlwini se ngene ndlwini umana mali kumbe 500 kumbe malini ana swi ukuthi mali kumele mali ukuthatha le mali uyoyenza ama CV ufuna ukuphosa kufuna emsabeni someone is called you lemele when the appointment early this year
Unifuna ukubona mfundisi. Ufuna ukubona mfundisi. So wota surumanyani lokafika sonkoma. Sonke zweni ufuna ukuthi ufuna ukubona. Athi mfundisi angikhohlwa. Ukhohlwa bonga ngathi kuthi maybe wena ifavor. Uke wangisida. So ndifuna lo mama. Usithile semanje kunento lenkulu kulangitshela yona ukuthi ngiyenda. Lendisi ngani. Ohlala ufaka isikhoko kwala kasibama lesikhulu. Masiba sikhoma lesikhulu. Sikhoma lesikhulu sababantu. Faka wonke kasibama lesikhulu kwala. Seke okhipha flop. Continue. Ngibonisa lo. So sibalile ku why ayeleso isikwele. Ne? So lopheka amadali fulana bebeka nombele today. So khona konje kunemvilopho man. Anivama ngokuthi kumama literisa kalolo. Mthetho lo uma kabili kaMendo. Webeka manje noba namanga. Abe uthama manje kuthi man dithamile message. Anthatha ukumbela mama. Second ni kumanga ni fula envelope ni kumanga. So ni bale iku 5,000 nje. Mwana ila kumanga ime. Awe kumwe. Kumwe ku. Iba matireo apego. Au niki. Ongeku. Yitala kae. Akulanze wait ma. 5,000 rand. You want to do the doctrine la. Oh, did that be? Hallelujah. The Joseph say Makade, in Ufakaz, Makade. Hallelujah. Say, look, Umana Swabu Sweden. Uma Engi Maka, Yakunikena. From the Kenaka, we have win, we are Capiti, Lekama Kewan, look one. What do you think? Hallelujah. What do you know power? I would not cover some serious Shinatega woman. I'm telling you, Pastor One. She kongela samusen kongela breakthrough yati mali. God breakthrough ni kaiti mali. You release money, ungena konso, lobi hera konso kipa mali, unigena. Uri konso ngena skwepu, ida imane nika kariyo ungeni konso, ufasto na nigeni. Mwam chote sekwe, mwam chote seki, lobi chote saminitu. Lumu uzina mahada. Lobo silma nige. Sila ya konge. Give money to 7 or 8 people. Hositas endless kumanya. Hallelujah. No one has kagai na sulen delen sur savo. Iba fede bayende konso. Sulen delen sa paki wanu bagwa suwa abnabu Japan. Men vam dia ne we unlike la makan from here. La ewa no kuma iderezi tela ni food le box ana food lokufika la unofika bari shale ovani when arwana ufika ulambi washinga ngo ashi ufi magenda la wewe mandiko masana ashi ufi shibale chai manga wewe shitlinza ngari kuna sikusimanya na siendleke kwa uwani Sila lesiko mali sinaba ulinza ngari nishikwalesha ukuma sefolwini ushobana noyini yikwaba nababalinze ngari ungafaka uhetwa isatanativa iba ufolile enunamba 27 unithetha shikuma kwala udashikuma ufike ko kashkwenda Bangwana ndo mama kuyenwe lapha esondweni akuna prosperity manje prosperity ngubani prosperity ihuma ekabingiseni shwebo akuna prosperity lenkaka iba umzalwane lokhu ungayiseli shwebo you will prosper you need kutitsoba hada uyisela shwebo you will prosper hallelujah so hamba ushushwa labantu abagcwele amadimoni ngaphandle baza wena mbona ngangibrenza lapha akuna prosperity abathiwa yini prosperity Because labela wena bakhanziya tani mfena bakutirisa lokho so huma la bakhanziya
udala abantu bamona ngihambe le babe kunabelenses ngathi sinamthola asentethile simkhiphe sinamkhipha sinomsebenzi. What I'm saying to you, itiyiso akakumbi kuba wabila. That is why bakuphela mihana Funa sothandaza. Give money. Give money. Nikela. Fana na Cornelius. Invest your spiritual life to the things of God. Invest. Wandidu waitepa. Etepa wandidu. Wewe mfana longandidu ngutamana njangu wakuhlupheka. Utazo uende mashe. Longandidu le. You know, I'm making millionaires here. Amen. Hallelujah. I'm making bigger people. Look, I'm not sole. You end up the millionaires. Whatever you will touch, you will end up going. I will let the money never release. Lama ya kongele. Hallelujah. Ya kongele. Oman ulabu. Akamtumle za satan. Ai wewe ni kitu msaka. Ya, wow, akamtumle za satan. Na mucha ule mume ai umamkele Yesu mara ukomeki. Ukomeki lepeozo komeka wewe na maana wao komeki iwe. Lava ngena ngakereka melele kuli basikiba kuti mali yakira yakukhulumene neko bakhipama mithipa amkhipha manoni mifaka madromini mwe bakereka melele kuli angeyihla ene mwe amikhiphela kuloya mwe bakereka melele kuli yitwa mali abayithenga bayikhulumela babulala lesibashaba ekamaliya loba yekabulabula boyihosha emadromini kwa amkhipha manoni wewe sithembu ngewasikumbula aberandile randile amikhulumela ne ene bayikhulumela ikukholwa kwakho kwala katiko leliya ekamfumo luwa nabo mzalo society bakhipha mali bayikhulumela sebabanga even we banga enda sokuhlupheka irandiya sebayikhulumela baliya wena mali yami bakhuluma shilungu bakhuluma nawo khuluma shilungu buthi lokusemkale uthi njalo khuluma language so khuluma shilungu shapa lesi bakhuluma kasho nalo ba prophet lo kwamjana kwacha lo so prophet so prophet shilungu leshiya sebayikhulumela ngama matimba abazalwane ya